Znam da vas ne mogu iznenaditi, ali uskoro smo zajedno. Srdačno vas pozdravljam, gospodine Todoriću, na početku razgovora u vašem privremenom domu u Londonu. I ja vas i sve oni koji nas gledaju. Nakon što ste se u rujnu odlučili za komunikaciju s javnosti putem vašeg bloga, sada ste se odlučili na jedan novi korak, na video poruku koju šaljete putem YouTube kanala. Zašto sada, zašto u ovom trenutku? Da. Pa meni je dosta jednostavno na to odgovoriti. I u ovome trenutku iz razloga da ja kao čovjek koji sam zajedno sa svojim zaposlenicima, sa svojim menadžmentom izgradio ne iz pepela nego iz ničega takvu industriju u Hrvatskoj, ne koja je tu najveća, ne koja je najveća u regiji, nego koja je u istočnoj Europi jedna od najvećih kompanija i u okolnostima šta se oko nje dešava i u kojem smjeru ide njezina perspektiva, morao sam i ovim putem reagirati da obavijestim javnost šta se zbiva. I činjenice su da ono što danas privremena uprava, odnosno izvanredna uprava Agrokora želi sprovesti nagodbu i na koji način, koji su temelji te nagodbe i cijele procedure koje su se dešavale u procesu da bi dolazilo do situacije da bi moglo doći do nagodbe, to jednostavno je i protuustavno i protuzakonito i i kriminalno, nažalost, i kriminalno jednim dijelom. A u ovome trenutku ono što se nudi za nagodbu, to je nešto što znači likvidacija Agrokora, što znači likvidacija dobrim dijelom hrvatske industrije i što znači ogromnu štetu za Hrvatsku državu, što znači ogromnu štetu za zaposlenike Agrokora, što znači ogromnu štetu za vjerovnike, za vlasnike, ja bih rekao za cijelo društvo. I naravno da u takvom trenutku u kojem se danas Agrokor nalazi, osim što sam ja evo kroz blog nastojao prikazati što se dešava, u kojem to smjeru ide, odlučio sam se evo i na ovaj način da video porukom dam punu informaciju o tome što se dešava. Ako je zapravo na neki način nagodba zadnji korak Lex Agrokor, što je početak, što je prvi korak Lex Agrokora? Jedna jako dobro organizirana i isplanirana aktivnost sa željom da se Agrokor preuzme i da se kroz to preuzimanje ostvari vlastita imovinska korist. Mi u toj situaciji nismo mogli zamisliti da bi se našli i da bi mogli, da bi se nešto takvo moglo dogoditi. I tu je bilo čitav niz različitih aktivnosti koji su oni razvijali da bi mogli doći do toga svoga cilja. Njima je bilo najvažnije napraviti nepovjerenje prema Agrokoru, nepovjerenje prema Ivici Todoriću i da bi to napravili kroz te svoje aktivnosti, jedan od ključnih stvari je bio pitanje da su meni imputirali da sam uzeo velike količine novaca. A kada ste vi zapravo saznali da se sprema Lex Agrokor? Da se sprema Lex Agrokor sam saznao, ja bih rekao, tek kad je gospođa potpredsjednice vlade na svojoj tiskovnoj konferenciji iznijela tu činjenicu. Dakle, meni ni na kraj pameti nije moglo biti da bi moja država u kojoj smo mi stvorili tolike vrijednosti i gdje smo razvijali industriju, zaposlenost, da bi oni napali jednu takvu kompaniju. Znali smo da to radimo na najbolje mogući način, da smo najkonkurentniji, da smo na kraju krajeva jedan ponos razvoja industrije Hrvatske. I sad da te neko napadne, to nama nije jednostavno, nismo mogli vjerovati. Pa ja ću reći, na primjer, jedan primjer. Znači, mi smo 22. Ja i moj sin potpisali garanciju na 100 milijuna eura za kredit koji je dobio Agrokor. Dakle,
di bi ja potpisivao garanciju, mislim, potpuno svjestan da ja nisam mislio da će to Agrokor vratiti, da tu nema nikakvih problema, da sam mislio da u Agrokoru ima bilo kakvih problema i tako dalje. Nismo znali, nismo vjerovali, nismo mogli vjerovati da bi neko u našoj državi mogao napraviti jednu okolnost gdje bi se napala kompanija koja je doprinijela toliko društvu i njezinoj industriji. A ko je taj neko? Što mislite, tko stoji iza svega toga? Ono što je činjenica da je država stala na čelo toga da vodi cijeli proces preuzimanja Agrokora. Tu je gospođa Dalić potpuno otvoreno rekla da je ona bila ta koja je bila na čelu, ne znam, i pisanja ovoga Lexa i razvijala cijelu tu aktivnost. Uz nju su tu sigurno ljudi koji su se pojavili, koji su isto sami rekli da su bili tamo kad se govori o pisanju Lexa, odvjetnička kuća Šavorić, Ante Ramljak. To su oni ljudi za koje smo za sad u javnosti saznali da su bili aktivni oko toga procesa. Mnogi vam zamjeraju šutnju u tim trenucima. Zašto tada niste reagirali? Zašto se tada niste oglašavali? Ja sam, kao što sam već prije kazao, jednostavno bio bez informacija. Nisam znao šta se dešava. Meni jednostavno, mogu 100 puta to ponoviti, nisam znao tko to radi, što to radi. Počeli su tamo pričati milijarde vamo, milijarde tamo, ukrao, odnjeo, nema, firma u problemima. Mislim, nevjerojatne stvari koje su pritiske stvarali da bi stvorili nepovjerenje i da bi nas doveli u situaciju da onda prisebno ne napravimo nikakve štete, a da s druge strane zaštitimo sebe kao ljude, jer bili su prijetnje, bile su situacije gdje smo vidjeli da će se jednostavno, da ćemo se dovesti pred ponor. I na kraju se dogodilo to da je Lex Agrokor i napisan, da su oni preuzeli kompaniju. Dobro, nakon šutnje počeli ste se sad aktivno boriti za istinu. Ja sam nakon šutnje, jer sam bio siguran da nisam ništa učinio, da nisam ništa ukrao, da sam dao jedan ogroman doprinos državi, vjerovao sam u to da postoji pravna država i da će pravna država kroz svoje institucije uspjeti saznati pravu istinu o tome što smo mi radili, kako smo djelovali i tako dalje. Međutim, kasnije se dogodilo to da sam ja dalje se povukao da vidim otkud je to došlo, šta se zbiva, ko iza toga stoji, zašto, zbog čega takvu kompaniju uništiti, zbog čega takvu perspektivu u hrvatskoj industriji uništiti i tako dalje. I ja sam mirno čekao doma, bio nekoliko mjeseci, međutim, kroz te mjesece sam ja otprilike saznavao pomalo što se u prošlosti dogodilo, ali sam gledao i ono što se dešava u stvarnosti. I ta stvarnost vam je izgledala tako da su oni praktički, kad sam ja otišao iz kompanije, kad su oni preuzeli rukovođenje kompanijom, drugi dan doveli 100 ljudi, razumijete, u Agrokor i na način da ti ljudi koji su tamo bili, oni su u stvari radili pretres Agrokora, to su bili ljudi iz različitih službi, različitih firmi, razumijete, i tako dalje. Vršili su pretres Agrokora bez mene, bez nas, razumijete, radili su tamo šta hoće, upravljali, a uglavnom su istraživali, gledali su gdje su novci, gdje se pokralo, šta se napravilo. Probali su dokazati da Agrokor je u problemima, pokušali su dokazati da Agrokor nije dobra kompanija i kad sam ja vidio što se tamo sve unutra događa, naravno da je moja zabrinutost
počela biti u jednom drugom smjeru, a s druge strane kroz medije oni su dalje pumpali i radili određene situacije u kojima su radili ponovno, ja bih rekao, jednu kampanju koja je neistinita, koja je neprimjerena i tako dalje. I onda sam ja vidio da to ide u jednome smjeru, da oni u stvari nemaju nikakvih argumenata protiv nas za optužbe ili oko optužbi, oko pljački, oko ne znam čega i tako dalje. I onda su počeli izmišljati. Počeli su tamo, ne znam, govore Ivica Todorić, nekakva jahta njegova, paju, snimaju ne znam koliko i tako dalje. U 11 godina bio sam pol sata jedanput na toj jahti, razumijete? Ali morate biti svjesni da je u javnosti zapravo takva percepcija da ste vi iznimno bogata osoba, da imate iznimno puno skrivenog novca. Evo, ja vas konkretno pitam, danas je to popularno pitanje, gdje su pare? Ja sam prvi puta, što se tiče porijekla imovine, a vi me sad pitate za moju imovinu, 78. godine bio pozvan u Zagrebu u općinu Centar, gdje sam morao dati opravdanje za imovinu koju imam. Naime, ja sam kupio jedan traktor, jer sam se bavio poljoprivredom, proizvodnjom cvijeća, i onda sam za to bio pozvan i morao sam reći odakle mi imovina. Poslije se to, nažalost, češće meni dešavalo, ali moram kazati, na primjer, opet jednu činjenicu. Prije jedno 6 godina, kad je SDP preuzeo vlast, ministar Linić, ministar financija, je javno tražio i na kraju krajeva mi smo dobili za to upite, neki ljudi, građani u Hrvatskoj, o imovini. I morali smo iskazati svu svoju imovinu koju smo u tom trenutku imali. Znači, prije 6 godina ja sam ispunio cijelu dokumentaciju i ta dokumentacija postoji u Ministarstvu financija. E sad pazite, od tada i prije toga i od tada, zadnjih 6 godina, stalno Todorić bogat, Todorić ima para, Todorić je ne znam ovo, Todorić je ono. A činjenica je bila da sam ja podastreo sve svoje dokumente i da se točno znalo u lipu šta Todorić ima i koje Todorić ima, kako se zove, vrijednosti. Danas sve te stotine ljudi koji nekoliko mjeseci rade pretres i koji u stvari traže Todorićeve pare, razumijete, na kraju ne mogu pokazati ni jednu kunu, ni jedan eur da je otuđen iz Agrokora. I da je Ivica Todorić stavio na nekakav svoj račun, da su djeca od Ivice Todorića stavili na svoj račun, da su moji suradnici i menadžment stavljali to na svoj račun. Dobro. Što onda danas zapravo stvarno posjedujete? Možete li nam to na koji način Pa ja objasniti? bih vam još jednu stvar kazao prije toga, nego vam kažem, naravno da ću reći, jer mislim, ja sad imam apsolutnu dokumentaciju što imam. Pazite, mene traže po cijelome svijetu. Vi ne možete razumjeti koje ja sad imamo kapancije i što se meni dešava. Jer, na primjer, za Europsku uniju, da bi u moje sve račune, kako se mogli pregledati, morao je neki sud donesti o tome odluku, dozvolu, nalog i tako dalje. Ja sam bio na nekoliko sudova gdje sam ja morao pristati na to da mi, zapravo sam pristao, to uopće nije bio, kako se zove, problem. Traže me po svim kontinentima, traže na sve načine. Nisu sve papire, razumijete, o Agrokoru, sve novce koji su od Agrokora, kako se zove, otišle. Dakle, ako je nekome utvrđena njegovo imovinsko stanje i vlasništvo, to sam onda ja. Ali prije nek vam kažem šta imam, jer ću to vrlo rado kazati. Dakle, oni su stvorili isto jednu percepciju, na primjer, na početku, da je Agrokor Parmalat. Znači, Parmalat, to je talijanska firma u kojoj se dogodilo to da njihov menadžment, vlasnik i menadžment su otuđili velike količine novaca. Jedna vrlo vrijedna, velika kompanija evropska. I kad su to Talijani vidjeli, oni su donesli jedan zakon da bi sanirali, da bi te novce vratili u Italiju.
i da bi sankcionirali te koji su napravili takvu grešku. I to je naša vlada, naši mediji i tako dalje prenijeli evo na početku našega Parmalata. A danas, dakle, ja mogu slobodno tvrditi, Parmalat je bio da bi se sankcionirale i vratile pare, a kod nas je lex došao da bi se Agrokor opljačkao, da bi se kompanija opljačkala. Ne da je bila prije opljačkana, nego da se bi sada uništila, razumijete, i likvidirala. A mi koji smo radili, koji smo izgradili takvu kompaniju, danas ja ću vam kazati, vi me pitate šta je imam, šta je posjedujem. Dakle, odlukom Županijskog suda u Zagrebu meni je blokirana sva moja imovina. Sad neko može vjerovati, znate, ja sad kažem Todorić nema para, Todorić nije bogat, Todorić nije ovo, meni niko ne vjeruje. Jer oni svi misle da ja ležim na parama i da ne znam kuću kako se zove s parama. A u stvari, dakle, potpuna je istina šta je Županijski sud u Hrvatskoj, kako se zove, kazao i iznio. A to je da nikad nisam ni imao, niti na računima imam, kako se zove, nekakve značajnije pare. Znači, ja stvarno poštujem svaku kunu i šta god čovjek ima, ali ja nisam imao možda ni 20.000 kuna. I na mojim računima nikad, nigdje. Dobio sam plaću i što sam dobio plaću, dao sam, kako se zove, u kuću i mi smo naravno živjeli, djelomično sam trošio i, kako se zove, ne znam, dividendu ili ne znam šta i tako dalje i tako dalje. Ali na dan kad se meni to dogodilo, Ivica Todorić nije imao, prije nije imao, nigdje nisam slao, nikad nisam prebacivao, a jedino što imam i što je utvrđeno, to je od jednoga, znači, kompleksa stambenoga. Ja imam 3 djece i mi smo taj stambeni kompleks podijelili na 4 dijela i ja sam vlasnik 25% stambenog kompleksa na lokaciji gdje mi živimo u Zagrebu. To je sva moja imovina koja vrijedi. Imam još nekoliko njiva malih i pazite, imam male njive. To su ko gradilišta za kuću. Imam ih od moje bake, od ovoga, nešto sam i sam kupio. Pred godinu dana sam ja obrađivao te male njive. Cijenio sam svaki kvadrat Hrvatski, htio sam u toj Hrvatskoj da pokrenem i da bude nešto i da bude drugčija. Dobro, kome je onda u interesu širenje te priče o ogromnom bogatstvu vašem? Čujete, gledajte, to je, mislim, opet jednostavno na to odgovoriti. Znači, očito je bilo nepobitno da oni koji su donijeli odluku i željeli s Agrokorom napraviti ovo što su napravili, bili su potpuno sigurni da Ivica Todorić je popalio lovu i da je lova negdje na računima. I oni su bili 100% sigurni da će tu lovu naći, zato se nisu ni žurili, nisu bili opterećeni, razumijete, oko ničega. I oni su mirno čekali dok sad dobiju moje papire, dok dobiju Agrokor na upravljanju, dok dovedu forenzičare, dok oni će naći lovu od Ivice Todorića. Sad su se našli odjedanput na jednom čudu, love nema. Oni su firmu uništili, oni su pokušavali govoriti da je to Parmalat i da to uništavaju radi toga što je Ivica Todorić, kako se zove, pokrao novce. Makar opet da sam pokrao novce, pokrao bi svoje novce, moja firma, ali uzmo. I kad sad nisu našli novac, kad nisu vidjeli da nije bilo, kad nije bilo otuđenja, sad kad su oni vidjeli da smo mi sve ono što smo stvarali i dobili, da smo to reinvestirali, da smo držali u kompaniju da bi industriju podizali, da bi perspektivu podizali i tako dalje, sad su se našli na čudu. I sada su oni počeli izmišljati razne stvari koje su, mislim, takve nebuloze da čovjek uopće ne može razumjeti. Percepcija u javnosti da je Agrokor zapravo bio u velikim financijskim problemima. Što se točno događalo početkom 2017. godine? Da.
Znate, ja bi sad mogao to malo drugčije kazati. Ja bi sad mogao kazati da nama neko podmeće, da nama neko, ne znam, hoće napraviti štetu i tako dalje. Odnosno, tako i rade na kraju krajeva. I da tako gledam da tako probam opravdavati činjenicu o kojoj se govori. Međutim, ima nešto drugo. Ja ću vam kazati, dakle, kad sam se ja prvi puta sastao sa tim ljudima koji su radili na tom cijelome problemu, oni su bili toliko organizirani. To je toliko bilo sve dobro isplanirano protiv Agrokora da jednostavno to nije podmetanje. To je apsolutno nešto drugo i nešto veće. I ti su ljudi znali što hoće, oni su imali točne planove kako će Agrokor destabilizirati, kako će ga napasti i što će to za kompaniju onda u budućnosti značiti. A to da će oni moći onda odraditi svoj posao na način koji su ga odradili. Tako da hoću kazati da cijeli taj postupak koji se je... Naime, što je bitno? Mi tu imamo jednu činjenicu da je jedna ključna stvar da se sazna zbog čega se to Agrokoru uopće dogodilo. Što je, na koji način, zbog čega? Mnogi kažu nije to važno. Zbog čega je uopće donesen Lex Agrokor? Veli, Lex Agrokor, kako je pisan, od koga je pisao, pa to uopće nije važno. A ja ću tima ljudima sada, kak se zove ovdje, odgovoriti. Lex Agrokor je učinio i čini, a tek zato sam se ja danas javio, tek i će konačno učiniti, ako to sve tako prođe kako su oni zamislili, jednu ogromnu štetu Hrvatskoj državi prvo. Ogromnu štetu Hrvatskoj državi. Ogromnu štetu zaposlenicima, ogromnu štetu vjerovnicima, ogromnu štetu vlasnicima. To su milijarde novaca. I sad neko veli nije važno. Kako nije važno? To je izuzetno važno. Ako jedna ozbiljna industrija, nije to samo Agrokor, jer na Agrokor je navezane su mnoge druge industrije. Oni cijele industrije stavljaju u drugu poziciju, u nekonkurentnu poziciju. Pazite, Agrokor je uložio milijarde i milijarde, razumijete, ili kuna i eura, milijarde i milijarde, razumijete, eura, da bi napravio jednu strukturu, jednu kompaniju koja može imati budućnost, konkurentnost i tako dalje. Oni preko noći preknjiže sve, rasture firmu, razumijete, i sve ode. Ja vam samo hoću kazati koja je to pozadina. Sad, ja se trebam braniti, neko veli Agrokor je bio u problemima. Sad bi ja trebao reći Agrokor nije bio u problemima. Agrokor nije bio u problemima. Razumijete? Jer će neko vjerovati kak se zove ovim ljudima. Pa mi imamo papire, mi imamo sad papire njihove. Ja sam čekao jer meni nije neko vjerovao u papire. Mi imamo njihove papire i ja ću vam pokazati na primjer u njihovim papirima. Evo, postoje papiri kak se zove od izvanredne uprave Agrokora. Znači, postoje bilanca koju su oni, kak se zove, iskazali za 15. i 16. godinu. I vi kad pogledate ukupni dug 15. i ukupni dug 16. godine, onda ćete vidjeti da smo 16. godine 2% imamo veći dug. Samo 2%. Imali smo rast 1%, znači 1%. Znači, mi u odnosu na 15. godinu, nama se ništa nije dogodilo. Ništa. Isti dug, nikakve stvari. Ne nikakve stvari, nego mi smo u 16. godini, krajem 16. godine, reprogramirali naše obaveze na 3 godine. Znači, nekakva ozbiljnija, drugo, bili smo, evo imamo, pazite samo da ovo nastane, znači imamo njihove podatke. Vi kad uzmete Agrokor,
njegovo stanje, kak se zove poslovno, financijsko. Znači imamo ovdje 15. godinu, 16. godinu i ove 3 mjeseca 17. godine dok smo mi, kak se zove, upravljali sa firmom. I vi vidite, mi smo 15. godinu završili sa 2,37 pozitivnim rezultatom, 16. smo završili prihodom, 16. sa 0,89. Dakle, kontinuirano smo rasli. Kontinuirano smo imali stabilno ovo. I mi smo prvi mjesec u 17. imali odlične rezultate, u drugom mjesecu kad su nam napali su nas, počeli su nam rezultati se, kak se zove, rušiti. Kad su stvorili nepovjerenje prema firmi i tako dalje i tako dalje. E sad, ne da ova brojka, ja vam mogu sad pokazati dalje brojke. Dakle, mi imamo ovdje brojke realizacije od 2011. do 2016. Znači petogodišnje. 2016. Agrokor ima ukupni prihod 4 milijarde i 400. 2011. pardon. A 2016. imao 6,1. Dakle, kontinuirani rast. Znači, oni su nas napali u trenutku kad je Agrokor bio potpuno stabilan, koji je imao dalje plan za rast i razvoj. Kad smo imali u stvari pred sobom riješeni čitav niz problema, s tim da smo uz to mi bili praktički već na burzi. Praktički već na burzi. Mi smo radili nekoliko godina, mi 5-6 godina smo radili pripreme, razumijete, da dođemo, kak se zove, na burzu. I onda smo zadnjih godina uzeli Rothschild, jednog od najvećega, kak se zove, na svijetu, koji nam je radio pripremu za IPO. Bilo je pozvano, ne znam, jako puno banaka, na kraju je ostalo jedno 10 banaka. Pripremu za food. Jedan dio Agrokora mi smo htjeli i odvesti na burzu. Godinama smo radili, u Agrokoru postoje deseci tona papira, razumijete, i vi sad imate, to je bila banka Societe Generale koja je radila, kak se zove, jedan dio ponude. Onda je Deutsche Banka bila. Onda je bila poslije toga JP Morgan, pa je bio i tako dalje. Evo, bila je Sberbanka. Pazite, Sberbanka, o tome isto vrlo rado ću nešto kazati. Unicredito, kak se zove, VTB, Credit Suisse, Goldman Sachs i tako dalje. Znači, sve te banke su dale, kak se zove, svoj procjenu vrijednosti Agrokorovog fooda i rekli su po kojim multiplima bi se to realiziralo. I samo food je vrijedio 2,5 milijarde eura. Samo food je vrijedio 2,5 milijarde eura. Ne? Mi smo bili, dakle imamo dokumente, mi smo praktički bili na burzi. Da je jedna hrvatska kompanija otišla na burzu sa takvim uspjehom, pa mi bi promijenili, mi bi Hrvatsku prema zvijezdama povukli. Pa to ne možete vjerovati što bi za to bilo. Jel? Interesantno, hoću samo kazati jednu stvar. Vi ste vidjeli ove banke, jel, ovdje. I tu ste vidjeli da ima Sberbanka, ima i VTB banka, i Goldman Sachs, i JP Morgan, i tako dalje, i druge banke. Najviše nas je gurao na burzu Sberbanka. To moram reći javno i otvoreno. Pazite, najviše nas je Sberbanka vukla. A neko veli da su nas Rusi htjeli kupiti. Pa sad, pazite, svi znaju u cijelom konzorciju. Ja ne govorim sad ni za Sberbanku, ni za ništa. Samo hoću reći da nas je najviše gurala Sberbanka, razumijete, i ona nas je htjela odvesti na londonsku burzu. Znači, znači tu ima vrlo interesantne stvari. Vrlo interesantne stvari su se dešavale, vrlo interesantne stvari su oko Agrokora, ali pustimo mi interesantnost.
To je ogromna vrijednost. To je jedna ogromna hrvatska vrijednost. To je ogromna regionalna vrijednost. Vi ne možete shvatiti što smo mi učinili. 60.000 ljudi, koliko je to mladih ljudi, najbolje softvere, koliko su ti mladi ljudi dobili znanja, koliko su oni dobili perspektive, koliko su oni postali, pazite, konkurentni sa najvećim kompanijama svijeta. Pa to je, čujete, to je nevjerojatno nešto tako rušiti. Nevjerojatno. Oni vele, pa oni probaju obrazlagati zašto su to, pa to su smiješne stvari. Mislim, kak ih nije sram, mislim, ozbiljni ljudi na nekakvim funkcijama pričaju nekakve gluposti, nesuvisle. Pazite, nesuvisle stvari. Nešto iza ovoga postoji. To je istina. Ali šta postoji, mi još nismo potpuno, kako se zove, utvrdili i zato je izuzetno važno, jer ono što se dogodilo nama, to se može dogoditi svakome. Ono što se dalje dešava nama, to se može događati svakome. Ali ako Hrvatska država i hrvatske institucije puste da ovakva nagodba stvarno bude nagodba i ide prema nagodbi, kroz takve protuzakonitosti, pa mislim, koja je to pravna država? Pa gdje se to može? Na koji način se može? Na koji način je dođeno do toga? Koliko je tu protuustavnosti? A pazite, idu prema uništenju. Ne da oni idu, uzet će pare, oni koji treba će uzeti pare, a sve će drugo za sobom, razumijete, popaliti. I zato imam obavezu da to kažem i zato imam obavezu da se to čuje. I ja sam sve što sam do sada govorio i vezano na to i vezano na sve ono što su oni do sada radili. Pa se on uzme jednu bilancu firme koja je, ili ne znam, dug ili bilo šta. Mislim, gospođa Dalić priča o dugu. Pa se ona cijeli život radila oko financija. Pa žena nema pojma kaj je dug. Pa ja ću vas sad pokazati kasnije, razumijete, 500 kompanija. Samo nek Bloomberg otvori. Na Bloombergu 500 kompanija koje imaju negativan EBITDA, a vrijede 70 milijardi, 60 milijardi, 50 milijardi i ne znam šta i tako dalje. Pa pitanje je perspektive. Pazite, ovo što radi privredna uprava, ona je dokazala vrijednost Agrokora. Ona što radi i ove dokumente za nagodbu, ove planove za nagodbu, ona je s tim pokazala vrijednost Agrokora. Ne? Prema tome, što hoću, njihove brojke, pazite, oni su meni sve otpisali, to je nevjerojatno šta rade, koje protuzakonitosti rade, koje kriminale rade, ali šta rade? Uništavaju hrvatsku industriju, uništavaju hrvatski kapital, uništavaju hrvatske investitore. To je nevjerojatno. Kakav rezultat vi prognozirate? Pa čujte, meni je teško reći. Pravna država u ovom konkretnom slučaju ne postoji. To nema govora. Jer da postoji, procesuirali se. Drugo, vizija ne postoji. Jer ovo što oni u ovome trenutku rade, to vam je likvidacija stvarno Agrokora. To nema, pa vi trebate pogledati njihov plan. Pa mislim, ljudi, to nema veze s ničim. Razumijete? Oni otvoreno, na kraju krajeva najvećim svjetskim bankama pokazuju, razumijete, neke kaj je smiješno. Kako to može proći? Na koji način? Pa pazite, da Amazon kaže da narednih 5 godina će imati isti prihod, razumijete, pa nestao bi u roku 7 sekundi. Pa kako oni mogu misliti da bi jedan Konzum mogao imati ili jedan Mercato narednih 5 godina istu prodaju? Pa kud će otići njihova konkurencija? Koliko će izgubiti, razumijete, udjela na tržištu? Kakva će im biti nova pozicija, razumijete? Pa mislim, to je jednostavno, pazite, oni pokazuju, oni bezobrazno, oni su toliko bahati, oni su toliko samouvjereni da mogu raditi što hoće. Pazite, kako može taj izvanredni povjerenik, sam je rekao da je pisao Lex. Ok, pisao je Lex.
Pa kakav je Lex protuustavno napisao? Pustimo to sve. Ali da može biti takav bedak da treći dan kad uzme, kak se zove, firmu, da on javno kaže da to treba sve rasprodati i likvidirati. Pa mislim, otkud je on takvo znanje ima da nakon 3 dana zna kaj bude s Agrokorom napravio? Mislim, o čemu se tu, kak se zove, radi? Vaša namjera je definitivno i na ovaj način putem video poruke komentirati i reagirati na ovakve situacije. Pa to je, znači, vi ste mene na početku pitali zbog čega se ja u ovome trenutku javljam. Ja se zbog toga javljam da hoću kazati da ako imalo ima pameti kod nas i ako imalo ima pravne države kod nas, ovo se ne smije dozvoliti. Ja vas uvjeravam da oni danas prekinu Lex, da bi to bio zgoditak za Hrvatsku, za investitore, da bi drugčije povrate imali, da bi firma bila zaštićena. Ja vjerujem da će se naći, i koliko i čujem onih koji će dati protuponudu u odnosu na ponudu koju danas imamo od izvanredne uprave, jer to jednostavno s jedne strane protupravno sve, protuustavno je sve, pa Ustav je ipak najveća svetinja, kak se zove, jedne države. I da to na taj način se može raditi. Pazite, pa to jednostavno, pa pred očima cijelog, on veli nema veze nek tuže. Pazite, on veli nema veze nek tuže. Jer on zna, pazite, vlada kaže nek se malo pričeka sa ovim, ne treba se žuriti, kak se zove, sa Ustavnim sudom i pa čovječe moj Boži, pa radi se o državi, radi se o državnoj imovini, radi se o budućnosti državne industrije, djece, raseljavanja, razumijete, i svega. I mislim, kud to sve vodi? Jednostavno, ja se uvijek nadam i nadao sam se da će biti ipak toliko pameti da se zaštiti država. Pa ne može država sama donesti zakone koje krši. Razumijete li? Gospodine Todoriću, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala i vama na prilici da se javim ovim putem. Politika je apsolutno, mislim, to je sad neosporno, odigrala glavnu ulogu u cijelom ovom slučaju Agrokora. Znači, prvi susret moj sa politikom je bio praktički kad me je jedna od velikih svjetskih banaka zvala i počela mi priču da imaju komunikaciju sa predsjednikom Sabora, da on perfektno o meni govori, ako treba šta pomoć i tako dalje i tako dalje. To je bilo uzastopno nekoliko puta i jednostavno nisam mogao biti bezobrazan ili ne znam toliko bahat da ja sad ipak ne odgovorim na pozive predsjednika Sabora. A jednako tako sam bio svjestan da nisam nikad bio i nisam poznavao ni njega, ni premijera. Onda sam mislio da je red da se javim i premijeru i da pokušam kao najveća hrvatska kompanija naći se sa obojicom ili posebno jednim, posebno s drugim, kako oni to odrede, i da predstavim Agrokor i da odgovorim na pozive koje sam dobio. Ja sam nakon toga nekoliko poziva sam rekao pa budem, pa vamo, pa tamo, ali onda kako su oni više struko nazvali, onda sam ipak nazvao konačno kabinet premijera. Rekao sam da me predsjednik Sabora zove, pa da bi ja volio da se napravi jedan sastanak. Nakon toga se najavila potpredsjednica vlade i ministar financija i kad su došli k meni, rekli su da su došli po instrukcijama premijera i da trebaju pripremiti naš zajednički sastanak, koji čak je potpredsjednica rekla koji će se dogoditi ili se neće dogoditi i tako dalje. Bio sam iznenađen sa tim što ona kazala, ali ne samo to, nego ona se cijelo vrijeme ponašala otprilike na način kao što se ponašala u sljedećim razgovorima, pa sve do danas. Ko da je došla pripremljena, ko da je već tada bila zadužena za ono što je u konačnosti se dogodilo, a to je nacionalizacija, kako se zove, Agrokora.
Nakon tog sastanka oni su tražili neku dokumentaciju, vamo tamo, najviše oko dobavljača, jer im je valjda trebalo, pripremali su za mene priču oko dobavljača i sve ostalo, pokušavali su, pričali su dobavljači protiv mene da ovo, da ono, da ne plaćam, i tako slično. I u konačnosti dogodio se taj sastanak, ja sam o njemu već govorio, ne bi sad ponavljao, tajni sastanak po noći, razumijete, i tako dalje, ali sad da o tome. I na tom sastanku je bio predsjednik Sabora, bio premijer, bio je ministar financija, bila je potpredsjednica vlade, ja i moj suradnik, kako se zove, Ivan Crnjac. Tamo je jedino to je bio jedan čudan sastanak, ali je jedini iskren tamo u kojem je bio je stvarno predsjednik Sabora. Rekao, Todoriću, ti si napravio, kako se zove, puno dobroga, lijevo desno, ali to je sad tako, ti trebaš otići, vamo tamo, ne znam, bio je energičan, iskren, ja se nisam doduše s njim složio, ja sam to njemu tamo rekao, vidio sam čovjeka, mislim, priče i tako dalje, ali je bio iskren. Počeli su medijski napadi na Agrokor, na mene osobno i sada ne pričam cijelu priču koja se u međuvremenu dogodila, sve do toga da je vlada predložila zakon, odnosno Lex Agrokor, i da je došlo do nacionalizacije. Kako bi ja mogao u 21. stoljeću misliti da neko može izvršiti nacionalizaciju? Mislim, na koji način, radi čega? Pogotovo kad sam znao da smo sve ispravno radili, da smo napravili pravo jedno malo čudo, da smo napravili jednu kompaniju koja je bila uzor, koja je bila predstavlja Agrokor kroz cijeli svijet i tako dalje. Oni su kasnije kazali neke razloge zbog čega je to bilo. I na otvorenoj sjednici vlade je jednom prilikom potpredsjednica vlade, a onda i predsjednik vlade su rekli svoje razloge. Mislim, to je toliko neozbiljno, to je praktički toliko neodgovorno, to je toliko površno, glavni razlog je bio neki Moody's. Mislim, koji Moody's? Pazite, taj Moody's kad je nama srušio taj rating u prvom mjesecu je dobio kaznu, mislim, 800 milijuna eura za to što je dao neke krive rejtinge i tako dalje. To vam je izgledalo ovako. Gledajte, ti rejtinzi. Znači, Agrokor je imao B2 rejting. Oni su nama spustili na B3 rejting. Spustili su, spuštaju i drugima i tako dalje. Nakon nas, današnja, kak se zove, uprava je na CA. Pogledajte koliko su njima spustili rejting. I oni normalno posluju, kaže da imaju dobre rezultate, ništa se s tim ne dešava i tako dalje, i tako dalje. Ne? Prema tome, što hoću kazati, sigurno da nije dobro da se rejting spusti, sigurno nije dobro, ali ako se to dogodilo najvećoj hrvatskoj kompaniji, ako je to njima bio problem, mogli su doći k nama pa razgovarati, pa bi i mi upozorili da to nama neće nanesti nikakve štete, da mi normalno poslujemo, da imamo i tako dalje. Oni su dalje govorili zaduženje, o dugu i tako, to ću ponovno da prezentiram u naredne vrijeme, ali samo da nešto predstavim. Vi imate ovdje kompanije, ne znam, evo imate Teslu za koju mi svi znamo, on ima operativnu maržu negativnu, a ima vrijednost, ne znam, 60 milijardi eura. Imate TEU koja je vlasnik Plive, ima operativnu maržu 20% je minus, ima vrijednost 30 milijardi. Mislim, o čemu mi pričamo? Pa šta je neko u Hrvatskoj mislio da sam ja mogao dići hrvatsku industriju, hrvatsku maloprodaju, napraviti kompaniju koja ima 7 milijardi eura prometa, iz čega? Iz zraka, iz ne znam, potkuda se,
Ja ću vam ispričati jednu priču. Negdje predno 15 godina dobili smo jedan kredit od Deutsche Banke. I dobili smo jedno 110 milijuna maraka tada, čini mi se. Mi smo pozvali, inače to kasnije nismo, ja ne znam kako se to tad dogodilo, pozvali smo te ljude iz Deutsche Banke koji su to nama aranžirali da nas posjete i na jednu večeru. Na večeri smo došlo nas malo više i došla je muzika i mi smo se stvarno po domaći veselili, da tako kažem. I mi plešemo, idemo, počeli kolo, meni iz Deutsche Banke dođe, veli, kako se vi veselite, veli, pa to je fantastično. Ja velim, čujte, kako se ne bom veselim, dali ste mi pare, a ja ne budem to vratio. A čovjek mene pogleda ovako, pa gospodin Todorić, kaj ste vi stvarno mislili vratiti te novce? Što mi nije bilo jasno, ja sam mislil da će čovjeka zafrkavati, on me veli, kaj nisi vratio. Pa mislim, na koji način firma koja raste, koja ide, koja ulaže, pa kako će ona vraćati? Ona će se na novo zaduživati, jer stvara nove profite, nove vrijednosti, nove, jel me razumite, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, što hoću kazati? Hoću kazati sljedeće. Mi se jesmo zadužili, jer Agrokor je toliko vrijedna kompanija, toliko snažna kompanija, da taj naš dug nema veze s ovim što oni pričaju. To što mi nismo izregulirali našu cijenu kapitala, to je nešto za što smo bjelomoćno i mi krivi i krivi naši investitori. Ali mi nismo mogli k njima doći i odraditi taj posao dok nismo unutar kompanije napravili određena restrukturiranje i završili jedan određeni posao, a to je bio posao retaila. Ja sam o tome nešto govorio, mi smo to upravo bili u dobrom dijelu završili smo food, završili smo poljoprivredu, trebalo nam je još godinu dana sa retailom, ali i to smo u dobrom dijelu napravili. I kao što smo sa foodom napravili fenomenalnu stvar i došli praktički na burzu, mi bi za godinu dana, da nam se nije ovo dogodilo, bili, kak se zove, i sa retailom. Dakle, priče, neki rating, priče, nekakvo zaduženje u Agrokoru, kad se sad vidi šta je to i tako dalje, priče, oni, pazite, kažu da radi toga što smo bili blokirani, su napisali. Pazite, mi smo bili blokirani u 4. mjesecu i nismo bili blokirani, to nisam nikad pričao, to ću posebno ispričati i tako dalje. U 1. mjesecu kakva blokada? Oni su samo govorili jer su morali nešto, nekakvo opravdanje kazati. Dakle, politika je odigrala vrlo bitnu ulogu, politika je ta koja je krenula na Agrokor i politika je ta koja je praktički bila nosioc likvidacije kompanije na način koji se on do sada dogodio, a sad daje politički mandat, da se praktički cijela kompanija na određen način kak se zove, likvidira. Ispada, nažalost, na moju žalost, na žalost države, pazite, na žalost države, najveću štetu će država od svega toga imati. Najveću imat ću i ja, imat će i drugi, kak se zove, dioničari, imat će zaposlenici, imat će oni. Najveću državu će imati štetu će imati Hrvatska država i svega ovoga. I oni vele neće na poreske obveze, milijarde, pazite, milijarde, ja sad govorim otvoreno, evo, svakome može čuti. Pa mislim, oni blefiraju i pričaju. Pazite, neki taj izvanredni povjerenik, kome li nek nas tuže? Pa boli njega John kad bude neko tužio, boli njega John šta će Hrvatska država poslije, kak se zove, plaćati. Njemu je važnije da pokrade šta može, razumijete, pokrasti i da, kak se zove, podvije rep, razumijete, da ode. Da uništi nešto u što su milijarde kak se zove, ulagane. Hrvatske milijarde. Sad će morati neki svjetski investitori radi toga
što se na taj način država ponaša, razumijete, otpisivati ogromni novac, a firme će propasti, industrija će propasti. Ne? Činjenica da ovaj premijer ima najlošiji rejting od nastanka Hrvatske države. Pa kakvi su mu rezultati? Kakvi su rezultati ove vlade? Ne? Vi imate situaciju, razumijete, da u industriji, pazite, temeljna industrija, neka, znate šta je Đuro Đaković značio? Pa nikomu nije prišao, niko nije odradio posao da ga pokrene, da ga digne, da mu nađe partnere, razumijete, i tako dalje. INA. Pazite, INA. Ja sam sa gospodinom Granićem jednu večer bio sa pokojnim predsjednikom Tuđmanom. I mi smo bili jedno određeno vrijeme, na kraju on pitao: Ivica, šta ti kažeš? On bi volio najviše o Dinamu da priča. A ja sam njemu kazao: gospodine predsjedniče, ja vam predlažem, pozovite Shell, poklonite mu 20% INE i imat ćemo najveću naftnu industriju u budućnosti u ovom dijelu Europe. A on je meni rekao: Ivica, ti to ne razumiješ, još uvijek rati i tako dalje, to ti ne razumiješ što je politika i tako dalje. I on nije razumio, ja sam razumio, on nije razumio, on je bio dobronamjeran, ali sigurno da mu nije bio jednostavno voditi u tom trenutku kako se zove državu i tako dalje. Da je to napravio, danas bi INA imala 60 milijardi prometa. Sisak. Mislim, loptaju se sa tim Siskom i sa tim ljudima, razumijete? Pa mislim, da sam ja došao, ili da je neko ozbiljan, da je neki državnik došao na vlast i da je preuzeo tu vladu, pa čovjek bi seo ako već nije došao pripremljen, pa bi za 6 mjeseci došao i otišao na glavne punktove, sjeo sa firmama, dogovorio s firmama, rekao nakon toga što treba, stao iza firmi, stao iza projekata. Pazite, brodogradnja, znači ljudi trebaju doći u ne znam kakvu situaciju da bi onda oni intervenirali i da bi ovi rekli da je štrajk, pa da bi onda oni pisali u Europsku uniju. Pa zašto nisu prije godinu dana sjeli i dogovorili pa slali u Europsku uniju? Sad će ove pare koje dođu puno manje biti efikasne nego da su došle prije godinu dana i da se prije godinu dana, kako se zove, radila restrukturiranje i tako dalje i tako dalje. Dakle, najbazičnije hrvatski, još nam je ostao snažan Rade Končar, razumijete, nekakve elektroprivreda. Mislim, gdje smo, šta radimo? Pa kako ne bi bio rejting? Pa imamo susjede. Pa nama su susjedi glavni partneri. Može se nama sviđati neko ili ne sviđati. Pa Agrokor je otišao u susjedstvo i u svim susjednim državama je investirao. Investirao sam među prvo u Mađarskoj, investirao sam kupio sam izvore mineralne vode, napravio sam tvornicu sladoleda u Mađarskoj i tako dalje. Investirao sam i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, kod svih susjeda. I sa svima sam prijatelj. Svagdje mogu doći, zajedno razvijamo biznis, idemo, razumijete, naprijed. A mi još malo pa ćemo nekim toljagama, razumijete, kak je predsjednik Mesić jedanput rekao da će zvati vatrogasce, jel me razumijete? Mislim, šta se dešava? Koliki sudski procesi? Ja mislim da mi imamo 10 sudskih procesa ozbiljnih, a da je izgubljeno 12. Mislim, o čemu se tu radi? Pazite, koji su to rezultati? Imate GDP. Di smo sa GDP-om, pazite dole, iza nas su Rumunjska i Bugarska, nisam više siguran da je Rumunjska. Oni vele odlični rezultati, sve raste. Raste, samo kak raste? Raste na način da svi drugi rastu više od nas i da je naš narod, razumijete, dole na dnu. Potrošnja. S potrošnjom smo, ja mislim, iza Rumunjske, možda je samo Bugarska, kako se zove, iza nas. Evo, podaci, Eurostat može svako pogledati i tako dalje. I to su rezultati. Oni vele, mi rastemo, mi smo perfektni. Ma kud rasteš, trebao si rasti 7, a rasteš 3. Ne? Nezaposlenost mladih, pogledajte di smo. U samome vrhu.
Pazite, ljudi koji o meni pričaju, ponovno ću se, ispričavam javiti, mislim, nisam se sad napenalio na njih ni ništa, ali gospodin Tedeschi ili gospodin iz Orbika, kako se zove, pa ja sam u jednom danu više zaposlio mladih ljudi nego oni imaju zaposlenih u Hrvatskoj. U jednom danu. U Areni sam se slikao sa 1000 ljudi. Prije 5 godina. Ili 6, ne znam, nisam. U jednom danu. Poslije toga sam 300. Razumijete i tako dalje. Mislim, o čemu da mi pričamo, ljudi Boži. Kako se zove, imamo povlačenje novaca iz fondova. Pogledajte gdje smo. Pa ljudi tamo nam neko hoće dati lovu, razumijete, mi tu lovu ne znamo uzeti, ostavljamo ju tamo. Nevjerojatno, korupciji. Pazite, drugo mjesto sa 3 države u korupciji držimo. Blokiranih, jadni ljudi. Mislim, pa dajte, sjednite, brate, država, sjedite, dajte, riješite stvar. Pa jel tu nema niko da se malo Trumpa dovedemo, razumijete, pa bi se... Pa to je nevjerojatno, mislim, predsjednika Trumpa, ispričavam se. Ne? Mediji. Samo je Bugarska u Europi lošija, kako se zove, od nas. Pa čekajte. I sad smo mi perfektni, rastemo i super nam ide. Pa pazite, nije čudo da ovakvi ljudi su nas napali i da nas je ovakva vlada napala i da u ovakvom smjeru idemo. I vidjet ćete na šta će to sve doći. I zato me pitate politika. Da, politika. Nažalost politika moje države.